Nongeye kubaha ikaze inshuti bakuzi ba Geopolitics TV aho muherereye ku isi hose nk'uko nakomeje kugenda mbagezaho updates, ubu nkaba ngiye kubagezaho updates z'aka kanya aho M23 imaze kugera. No kuvuga ngo M23 mu by'ukuri iri mu marembo ya Uvira niko twabyita, kuko ibirometero 16 ibura kugira ngo igere mu mujyi wa Uvira, ni ibirometero bike cyane, ndetse nk'uko bigaragara mu mujyi wa Uvira akajagari kamaze kuzamo, ariko M23 tayari nayo ikaba iri mu marembo ije gutabara abaturage nk'uko yabyiyemeje nyuma y'imirwano yavuye Kamanyura. Nk'uko twakomeje kugenda tujyana muri urugendo, ubu tayari uyu mujyi muri kubona hano, uyu mujyi mubona niwo M23 imaze kugeramo. M23 rero ikaba yamaze gusesekara muri uyu mujyi, mu mavideo yakomeje kugenda asesekara hanze, nuko uyu mujyi urimo abaturage bari kwishimira cyane bavuga bati libere cyangwa umujyi urabohowe. Intare za Sarambwe rero abasore batojwe neza bakaba bakomeje kugenda batabara abaturage bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane mu bice bigiye bitandukanye, aho uyu mujyi kugira ngo mubirebe neza kuhava ugera ahitwa Uvira ni ahantu hato cyane nk'uko ngiye kubibereka. Ni ukuvuga ngo aha Kiliba nk'uko tumaze iminsi tubereka ku murongo w'urugamba uko ibintu byifashe, urugendo uko rwatangiye kuva Kamanyura, ahantu nk'uko twahababwiye Kiliba ni ahantu hafi cyane na Uvira. Reka zembere kuko ibintu byifashe. Ni ukuvuga ngo kuva hano Kiliba werekeza Uvira ni hafi cyane, ni hano ujya hano. Kaze mbereke tugiye mu birometero biri hagati ya Kiliba na Uvira, ni ibirometero bigera kuri 15 ngira ngo nk'uko mubibona, ni ibirometero 15, ni hafi cyane. Ugendeye kuri bya birometero 30 twababwiraga ku munsi w'ejo ndetse na mu gitondo byari bikirimo uva Sange naha, Kiliba naha, aha ni Uvira. Ni ikikwereka uburyo noneho tayari M23 iri mu rugendo rugana ikana nk'uko bajya babivuga. Ngira ngo rero murabibona neza cyane, uyu ni umujyi wa Uvira aho ibintu byakomeye cyane, aho intera hamwe za FDLR nk'uko mukandaza kubagezaho n'andi makuru neza asesenguye ku bijyanye n'amafaranga ari guhabwa intera hamwe agira muri miliyoni 500 yashyizwe muri budget z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga intera hamwe na Wazalendo, aho ubu Tshisekedi umugaba mukuru w'ingabo zabo yamaze kwemeza iyo budget ivuye muri leta, aho bari gufashwa mu buryo budasanzwe. Tshisekedi akaba akomeje kwishingikiriza FDLR muri urugamba ahanganyemo na M23 nyuma yo gukomeza gukubitwa. Aha ni Ruvungi, ngira ngo mubyibuka neza nkuko twabibagejeho, ahari muri kilometero 60 iminsi nk'ibiri ishize ku munsi w'ejo ndetse na mu gitondo twavugaga ibya Sange. Tayari nyuma ya Sange Kiliba niyo igezweho uyu mujyi nk'uko mubona. Ni ukuvuga ngo ibintu ukuntu byifashe aka kanya, intare za Sarambwe ziri kwerekeza Uvira zikomeje kumanuka, abaturage bacitsemo igikuba ku buryo budasanzwe, yaba Wazalendo yaba Fardc bakomeje guhunga, ndetse amavideo akomeje kujya hanze, harimo umukomanda wa Fardc ari kwivugira ati rwose dukorana n'aba basore b'abadede. Ubwo abasore b'abadede mvuga ni abasore b'abadede, harya bita bande abasore b'abadede, reka nze ubwire amazina yabo, urubyiruko rwa CNDD FDD aho bakomeje gukorana narwo, ndetse bakaba nta kubisha noneho bamaze kubigaragariza itangazamakuru n'isi yose muri rusange, mu gihe bakomeje kugenda bagaragaza ko badakorana nabo, ariko uyu munsi bari gukorana nabo. N'imbonerakure nibagiwe izina ryabo, bakomeje gukorana nabo mu buryo budasanzwe. Nk'uko mubibona rero urugamba rugeze mu mahina. Uvira igisigaye ni isaha n'igihe kuba M23 yabanza ikiyubaka neza, cyangwa igahita ikomeza igafata Uvira, ibindi bikarangira ikava mu nzira. No kuvuga ngo rero byakomeye
abarundi nubwo ku munsi w'ejo bakoze press conference, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo akavuga ko mu by'ukuri ngo badafite gahunda yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko amakuru ahari, amakuru agaragara akomeje kugenda tugeraho nuko nta gushidikanya bamaze gukubitwa inshuro mu buryo budasanzwe kandi bikomeje kugenda bigaragara, ndetse bakaba bakomeje guhungira n'ubundi mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ibintu rero birakomeye cyane, abarundi bakomeje guhunga mu gihe AFC M23 ikomeje kwavansa imanuka mu mujyi wa Uvira. Ni ibintu rero bikomeye cyane, aho ikibazo cya diplomasi kigiye gukomera cyane nyuma yaho hasinywa amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubisubiremo ntahahuriye na M23, ahubwo afitanye isano na FDLR nk'uko twakomeje kugenda tubigarukaho, ndetse n'uburyo bwo kwirinda u Rwanda rwashyize ku mupaka yarwo, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'abayobozi batandukanye ba guverinoma y'u Rwanda, barimo Minisitiri Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, aho yakomeje kugenda abitangaza avuga ko ntaho bihuriye na M23. Igihari rero nyuma yo kuva hano Kamanyora, Ruvungi, Sange, ubu hano Kiliba niho bageze tayari. Kiliba rero yo abaturage bakomeje kwishima, amavideo yakomeje kujya hanze agaragaza abaturage bari kubyina insinzi bavuga indimi z'epfiyo zivanze n'ibiswahili nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Guys, ngira ngo rero murahabona muri uyu mujyi wa Kiliba, ni centre, ubona ko ari centre nini, ni centre ngari iri mu muhanda uva Sange ukomeza werekeza hano hepfo muri Uvira mu birometero bike cyane, nk'uko mubona muri imisozi intare za Sarange zikaba zikomeje kugenda zihambuka, ariko abarundi na Fardc bacitsemo igikuba mu buryo budasanzwe. Ni ukuvuga ngo updates aka kanya uburyo twabigarukaho cyangwa uko twabivuga nuko bidasubirwaho. Ubu tuvugana updates ko zifashe, intare za Sarambwe ziri mu marembo ya Uvira nyuma yo gufata Kiliba. Ubu rero biragaragara nk'uko mubibona muri uyu muhanda werekeza Uvira, ni ahantu hato cyane hasigaye kugira ngo bafate Uvira, nubwo bakomeje kuvuga amagambo menshi bavuga ko ngo bataragerayo. Ngira ngo mwabyumvishe mu gitondo aho meya wa Uvira yavugaga ati reka, ariko hari na video yagiye hanze igaragaza guverineri wa Kivu y'Amajyepfo Perusi ari guhunga ariko yaje gufatwa na wazalendo birangira agarutse mu mujyi wa Uvira. Yahunze umujyi wa Bukavu yerekeza ahangaha, yabanje kujya mu Burundi aza kugaruka muri Uvira. Uyu munsi rero akaba ari muri uyu mujyi wa Uvira. Ngira nk'uko mubibona ni urugendo ruto cyane tugiye kugira ngo tugere muri uyu mujyi munini wa Uvira, umujyi ufatiye runini, umujyi wa Bujumbura, umujyi mukuru w'u Burundi. Ngira ngo mwarabibonye ibijyanye n'igitoro, ni ukuvuga ngo abi Bujumbura igitoro bagikura hano muri Uvira, ndetse n'ibindi by'ingenzi babikura muri Uvira. Ni ukuvuga ngo rero iyi Uvira ifatiye runini Bujumbura, akaba ari nayo mpamvu Uburundi bwakoze iyo bwabaga. Amakuru yangezeho mu gitondo nuko amakamyo arenga 16 yavuye i Bujumbura yerekeza Uvira atwawe n'abashoferi. Ni ukuvuga ngo nta basirikare bari barimo, ni amakamyo n'ubundi asanzwe ya gisirikare, nta umusirikare wari urimo, ahubwo harimo abashoferi gusa bagiye gupakira abasirikare kugira ngo basubize iwabo mu Burundi. Bakomeje rero guhakana, ariko ibi kuri tere bikomeje kuvuga ibitandukanye n'ukuri. Ni umujyi wa Uvira, ngira ngo murabubona, ni umujyi munini cyane, ni umujyi munini ku buryo budasanzwe. Ni umujyi ubu wa kabiri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nyuma ya Bukavu, ndetse ubu akaba ari wo wafatwaga nk'umurwa mukuru nyuma y'aho umurwa mukuru uri mu maboko ya AFC M23. Ni ukuvuga ngo rero bidasubirwaho uyu murwa mubona intare za Sarambwe isaha yose turaza kuzibona zidegembya nk'uko bakomeje kugenda babitangaza. Nyuma ya Sange bamaze kugera
muri ibi bice bindi bigiye bitandukanye bigaragaza ko tayari intare za Sarambwe ziri tayari ziteguye gutabara abaturage, ziteguye gukiza abaturage umwanzi FDLR abicanyi. Ubu Kiliba niho bageze, ariko barakomanga mu mujyi wa Uvira. Ndakomeza kugenda mbagezaho update zose 5 kuri 5, mukomeze mubane natwe kuko turakomeza kugenda tubereka ama video ya satellite yerekana aho intare za Sarambwe zigeze, uko ibintu byifashe, ndetse tugende tubereka utu centre nkuko mutubona bari kugenda bacamo intare za Sarambwe zikomeza zambuka zimanuka muri Uvira. Uyu ni umuhanda umanuka ujya Uvira. Iyi ni video ya satellite nkuko muyibona, ngira ngo murahabona ahangaha rwose intare za Sarambwe zimanuke tayari zerekeza ikaze cyangwa bienvenue, welcome, ikaze muri Uvira hano mu mujyi. Ni hafi cyane, barahareba, ni hahantu nyine ushobora kuvuza ihoni ry'imodoka abari hakurya bakakumva, ni hafi cyane. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.